Moram priznati da ste me dobro isprepadali zbog ovog tajnog gosta, kao nemoj ovo, nemoj ono. Rekla si da je žensko 70. godište, da je jako atraktivna. Je atraktivna, znači... dobro. Sašo Lozar, tvoj tajni gost je... Pjevačica Vlatka Pokos. Imaš 2 minute. Pa dobro, ako pitanje ono neugodno, ja ću odbiti odgovoriti. Da tebe recimo dijete pita što ti je tata stavio to u trbuh i kako? Kad sam bila mama, ako tako mogu reći, ona razgovarala sa Malenom Lanom recimo o tome, jer ona je na primjer bila uvjerena da ja moram puno papati i da onda se mi narasti veliki trbuh. Nije to uopće povezivala s tatom. A znači tata kroz kuhinju, onda kroz hranu ti stavio. Onda sam ja rekla, to je sve lijepo, znaš, ne možemo baš bez pitanja, moramo tatu bar pitati, ja sam to tako objasnila. Dobro. Ali ja bi to inače objasnila kroz ljubav i ono, mama i tata se vole, pa znaš, oni se ljube, pa onda jako žele bebu i onda eto beba dođe. Izvukla bi se. Pa mislim, ovisno o dobi djeteta. Kad je dijete u nekoj ranijoj dobi, onda možete mu tako nešto reći. Kad je već malo starije, osobito danas... Da, mislim da baš ne bi to prošlo. Već vidi u Kozmu. Već iz Google-a pa pročita. Vlatka? Pa ne, znate što, ja mislim da ovo surfanje po internetu bez nadzora jako opasno. U smislu da jednostavno za dječju psihu nije zdravo. To mogu vidjeti vas to neprimjereno i u sapunicama, tako da... Mogu, ja mislim, na televiziji... roditelja šta dozvoljavaju. Dosta Hrvata priča o ovoj vezi naše Hrvatice koja ima 43 i njenom mužu koji ima 16. Oni imaju dijete, 27 godina je razlika i htio sam te pitat kako ti reagiraš na tolike razlike u godinama, da li to stvarno je ljubav ili je to samo trenutno neka ludost? Naravno da može biti ljubav. Moram priznati da su takve situacije meni ipak malo neshvatljive. Ja moram priznati da je to meni jednostavno bolesno. Ja ne mogu shvatiti kako bi mene mogao privući dečkić, dijete. To su malo ekstremne situacije, ekstremni primjeri. Mislim da bi se psiholozi s tim više trebali pozabaviti s neke stručnije strane. A meni kad se, ne znam, udvaraju mi se dečke od 25 godina, se smijem. Mislim, to su meni djeca, ja ne mogu to shvatiti. A slušaj, pa ne možeš ih kriviti, sad nema biti takova. Ma ne, da gledati to je i zabavno i čovjeku može imponirati, ali meni to smiješno, ja ne mogu to uopće. Znate šta, frajer je 35 su nezrele. Znaš, koliko ti imaš godina? 32. 32. Da. I skroz je nezreo. Ti si ženjen, imaš djece, tako? Pa imam, da. Nekim životnim stvarima iz mog životnog iskustva muškarci su jako nezreli do 35. užasno. Da li si ikad iz stana izašla bez gačica? Da li sam nikad iz stana? Pa jesam. Eto, kratko i jasno. Hvala ti lijepa, svaka ti čast što si bila moj tajni gost.